uphukuphuku bese ngimceleka hayi uyibhunga lihle kanjani uNkulunkulu wami umna ngangisho ngawe uNkulunkulu wami yabona ngabe ngisephalamende uyibhunga lihle kabi gezayo geza kubalulekile oyibona ukuthi ugeza physically kodwa ngoba unobunuku enhliziyweni yikho ukwazi ukubekezela ngisho amanuku ohamba nawo awulungile ngicela ukwazi lokho ngoba enhliziyweni awugezile sukele inhlanhla umuntu okwazi ukugeza physically agqoke impahla ezinhle abe mnene bese phinde ngeza nangaphakathi mawucabanga ngomakhelwane bakho nabantu baziyo bayizihlobo nohlala nabo emhlanganweni abanye abagcine ngokuthi babe clean bagcina bese befakaza nangenkolo ukuthi bangaka abantu abanjalo umcineka ngaphandle bese beba njalo nangaphakathi awulungile umcine kuyinyoka umcine kuyaxoka umcineka ulubulele ikusasa lakho masikandi awuyilutho ngenxa yokuthi ubulawa wena ubhizi ushaya ngesandla ngibonga mina kwaba bamkhulu abami ngihamba nabo ukuthi sebekwazile ukuthi bangitshengise ukuthi ubole kangakanani cabanga umuntu onjengawe ekline njalo emehlweni omhlaba kodwa uhanjwa zimpetho ngaphandle